Neliang wi nagi bru kre mon snyau ba na Isjente Hills u Richardson siang chai. Wadabu ki RTI hai to wa itung kre apo ki Isjente Hills lembaga DSC. Hagasotrik dalai bot denu juga RTI wale. Wadabu wa den wada khot yo o pai chwa o ye wajubab la to ki berbiang. Chwa ini hagasitrik unibna de chem chwa u PIO na dawa slam o e jubab. Hai wada pa yo o wa chemu wa ka dealing assistant wa kiwi de. Haga artrik da pa khot yo o seli u ye ki kot kisla lembau DC. Woman le PIO ai war pentip cho olong ba email dewa ong wa jubab em go arjan ruspa khandesla human artangka chisla iu do poi woro san haja arpa kha prangka dewa kencheu gi prupai ba ki was nyau khai ka mai to wa DSC di yewo penlang poisa tangwa kani ke poisa da po gi poisa kutianar he war ra lang uki hawalai pa ya ini jubab ya ka RTI tangwa em chimuka nei dawom em hun Egan pentip na ka office yung PIO sanga ko ito wo collect inspect ya ka RTI depte lada man ko biang yusu te dawan ra da kapisahi ku su ya ka bai RTI ni po ka office yung PIO yung ka DSC ta ini ka so tarik September ada pausan haka jing budin yung ngawi to waga tuga RTI ko da file o haka office yung PIO yung ka DSC Isjente Hills District ni kesni hadin ko da wana haga tugas ni Monday ko man ka citarik September ada pausan kamu pun kamu pajba haga tugas ni had ko budin yang ay kani kejuk RTI ko man ko wanli na kani ko file ho ito kani DSC hadin da chemo na dealing assistant pa chemo PIO na PIO pa chemo nga dealing assistant ben dealing assistant pa ka DC ta ko ada kenta chemo DC atau manu kamu PIO ta halor kete da budin ka ni kesni kedagwa wan biang oni to hadin ke tugas ni citarik haka following day ko mut kesni ko board haka ar tarik point ke email na ke office yang deputy commissioner chaka changa aku pentip ko one inspect ya kani ke documents ya ke third RTI yang nga ya kani ke intimation letter man ko ke dated cleared aropra August arjar 2000 ko man ke reference number EJHD/DSC.8/2013/volume1/6 hakani ke intimation letter da phawan ki anga inspect ya ke relevant documents haka 8 tarik September haka DSC branch te kat oto haka tiga 8 tarik ngam jing bun kam ko nga tum ya respond one follow up ya kani RTI nga inspect haka following day ni board on lek wa manin kan tarik le haka jing bun kam nga mem ya one te da wan ni so tarik ta kani intimation le da kana ki nga wa ka information ko to wada kreki e changa to em ko arjan rus pa kende sla ko poi hapsuan os chakasan hajar arpa khat pra te ya kani ngala depan krei o ya ka pisa ko suhi ne ko wada de wanra ale cha ka office yung chini chong PIO ko suno ya kani te Henry hakajing inspection yung awan ya kani ki information ko depan krei ki u e changa daw to ki yuan inspect na tingi sekhet to uman ready ko to e changa te em ki benta ko man certified ka ka pan yung nga te man da ya klamo assistant ho ito wakate wan mem certified da ongko ya kita ta habis klampi PIO te digdaw tibiye tu PIO memune ka kam gicing tip yang dealing assistant te ngabuanan o hagiwi kesniwan hayu to wan follow up an now PIO yakini ke information ko kamada ongki open crack ua changa